أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi, waangalizi, wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanaama maislamu watukufu wa Komor, haini mbabanu ikawa ndo mlio arumazen sanansa za he dunia, mrishiliao wakati unu, mjourishilia baada vanu, ukaya rirenge mazoea ya ukaya haina juma karila wa jumani beshwa wakati kauti mwinji shayo wajibu raifanyo kaya karila wa jumani rije bazima rihalema nza hosoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa waile ya ramba ukaya wakala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu de amba waye ukaya namniombe banga mjumjibuni. Mwenyezi Mungu tena amba ukaya wa idha sa'alaka ibadi anni kawaruma wahangu wa huzisami fa inni qarib, wambe ukanga mikaribu mao madama mikaribu mwao ujibu amjibu da'wata da'i idha da'an, ngamjibu dua ya himrika wo hani jibu hani wombo vangu ngamjomjibu. Abgaya abo rirenge mazoea ya yokaya kawa ndu wala ho jumani siuja vazima rija rihale manza hasonsi pia rasiri womba woze dua aranyima mbao amina ngari hundrao ze kabuli au kamnyezi mgwarenge miyadi ya ukaya remomba kanauri rejeza maruvu kari ombo Mwenyezi Mungu ha ikhlasi kanauri rejeza maruvu haukaya dua inu ibada kadua ibada abu lazima Mungu ya ikubali shangabo ze sharutu ikaunge lazimu wazi parihane mru ya rahatsomo wa hahe ya umbe Mwenyezi Mungu hamo wa insafi ikengulo shahalali ike kati mtova radhi yehanzo wa mzaya haware lazima haku rekangwa unamoreka wafu ikeye kadomani sawandu au kaizo ndeze sharutu ikao zotsongeza mndu akaka kubaliwa dua de kamdungu maniso wandu de kamndu ngulo haramu de kamndu ngemsovaraz abgaya bwe kaze sharutu hizo zitsanganyiha mndu hajebusanizo lazima edua ya mndu ike kabuli na amande namna ikaonga mziju wao ngasina juma zinji zadunga banu na mezi minji rirenge initiative ya ukaya kuwatania wakihatu na binadamu na usilamu wa hatu rirenge hamu ya ukaya haina zahe ngazihe au hadua haina zisihao ngazisihao hadua iyo wa Komori ndo wamba he lugha ya hao na wezo ndizo Mwenyezi Mungu waye amba ukaya rimhali manza ritifanya kiburi baye haji umbu yake Mungu rido momba abaheye rijibu na iharenge miadi ya ukaya ngujo rijibu kana urirejeza marufu abgayabo ozade wahandani wa Komori mridunga ovanu ngariona oze alama za heze dua za hatu kanga zijo kabuli haukaya imanari wombao engensi yatu ngendesi wawondo awengensi yatu ngiwa harma amani ritojo kajumwe njeza zeduwe amani zidi koya jwambwa be amani siyo rilo harma usasa nyifu na usongefu maisha
rasa sanyiwa ni wandu ikawo rikafikiri wala nadamu wananyasi rijari wa hundu wala ondu wa bambongo za kibinadamu shao binadamu uo kwatinuo o binadamu kwatinuo ko ya jwamba ula usilamu wa hatu abge yabo zidua zandi soja kabuli haukaola mfaume ikawo harisa sanya hanzi ya zitoza haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala handiso rijibu na handiso mpuwe kiburi yahe mpuwe kiburi yaheje katuransi utowa harma khutba ukaya yeka shangaziha yeka marusiwa kabana mru ya subuti ya mtaitiso nana sirikali karisera zerogo izungu zambo batino kauha yeshele mwiswahae hadwaza ukaya ujumahe ngabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawo ala kulli shay'in qadir haina ndogo yanzo yazifanye sayanzao haukawende yajirenda Mungu sirabaki yabo si watwana wa ukarike uharumwe to aya hai nando ikawo kaja kauzela kaja kauzifikiri engei mautia ndujasuma na zalia nzihwa juzi Mwenyezi Mungu ajoka hasaide mwana ula hamtowe roho haukai kutowe roho Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hakakwanza yekiburia suma ni pula yake na moya une kiburia heye pula hauka abangu jonelo haya na zile kawo hazamba ukasirikali karisera mrukado marusa baye kashangaziha abaha besha watonde mwana ulantide wamtsinzi wampasere tide ibakuka wapihe wale shabaha ngemhara wa ukaya eba maudu uo mngwajo humpuwa haja kanatso ni tondo antide bangu abge yabo uodo mwiso wa kiburi walavo siku wa hewa tsuhuja Mwenyezi Mungu akahanzaru ni sokaya mnuka dotore ya Mwenyezi Mungu bawo juma hekabati abunge kaza lugozila kazija somesa asumani ukaya mnukado kana kiburi mnukado haujumo wanadamu yekaanzi mnukado jiwonesa ujabbari baba ne jabbari Mwenyezi Mungu almutakabbiru Mwenyezi Mungu de mwenza kiburi Mwenyezi Mungu de mjabbari abgebala hokaya sumani yake na moyo yatifewo sikuula haukawala simana raka mwela raka humfikiri ngeye umpango ula haupanga yena mndu bala banu bomra mapesa sojo mkini hemo tola barohe mndu yajoka hamwambiazo yende yambe yasumanuka unike mbahindo noni wambe sekretiyo hamande na mnaziko jiri yonde mapumba ya mali emano la jarengwende yakazo akifu shi hali mrona we mwana kajazi fikiri ya mndu kajazamba mndu Mwenyezi Mungu hampuwa yaji ato wone sasumani ukaya bano jumatu ngabo mfaume lazimo yastahilwa ya baba hae kiburi ya hae izidi ukazana haukayanga monao akto ikawe ifanyishiha kaulazimwe mwana ulabe wa mahakama ndia nikiwa ze haki za lazimu anikiwe haddi ya lazimu anikiwa wayakomea mfaume namna ila shatuka ya azumani no wana hae wazidi laana mjuma laana nondo henda watsinze mwana adamu islamu wa mtondo wentide iba kukaya wapihe wale shanda boya kama na adamu kaliwa yaboye dars raka huitire yabo dukaya arangudu sukwale wowunu asumani kana subuti felalo nankalizi yajihelezize bahanu balaba ngwendo yake idani bishwange nankalizi ngujodo henda sha haukauha haukaya iza muhunda
kazi jaja nyangu hakaufikiru kazi na huja no Mwenyezi Mungu hazijirisa abge yabo ulado wakati wakaulazimu engeye mwanadamu engeye mrulo na akili yabehe tauba yahe dingo hii yarenso juruhi wana wa Komor yarenso roho wana wa Komori hitwa shaki nyume ngwendo ye kazane la kiburi yahe ilanga yune soka yemru mal'un ilanga yune soka yemru ya laaniwa ekiburi yahe kena paropua abge yabo yo alama nzima miongoni mwezi alama za ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala handi sori jibu zedu za hatu omfowahe mwana ula nguna mrehemu haumbiwa ya fenamna ila shahe hansi tarikhi tojo parozi miho harmwemi wa ya hatu haukaha kahanza juruhi ledhalimu ikawo liriba fia ledhalimu la riba fia richojo udisa Mwenyezi Mungu akahanzaje ya mpue kiburi wala ntonto asumani hakaurinwa ye kiburi hakaurinwa ye kiburi ya pulo kiburi ya hahe felia abaya lona nkalizi imwana ulangu tojodo mreve besha wa mtondo antibesha bala bangu tojodo mreve eba katuhuja haukaka batsinjindu kara la tenda ntonto asumani nane ni jama ntonto asumani abger kabjaban reshukuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waya kazedu wa zahaturizi wamba au karijaruma kabati mndu ya nruma jeri wombe zedu wazinu mwishia ngizo nravunda rozedua si wombe imaislamu pia yalo duniani mngwa watowe harumu allikina tabu si wombe au binadamu nukamili Mwenyezi Mungu ya utowe harumu mafitina na nkodo si wombe ye masiwa khaswa ya Komori Mwenyezi Mungu ya towo harumu mihono ya hema fujari no yasumana zalino wana hahe ne familia hene zimejiwa zahe no wanruwa mdunga yabo abugena mjerise sijida shukurani sishuta sumani ya feba ufakaze njeza shabo ya torinwe kiburi ya pulo kiburi ya zondolwe mbu ani Mwenyezi Mungu alhamdulillah 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 sibahi kaja kauzela kaja kauzifikiri ne diskuru yonzima sirikali karisera sirikali mimi mengoni mwema lezina hunda mimndu kadoni marusa mimndu kadoni shangaza balato bimana haujuma firauna bimana hayojuma firauna abage yabo sikawjani muoneseni uzade wa handani wa ushukuria Mungu bamnyezi Mungu saha mtu wenguo abangwa wahara wajodo fanyezo wanzao hankalizi shamnyezi Mungu hesa hampoi kiburi nane lejamvi kwa atima akini balaba kwa nadosi uha ibati natozubilwa abaha kodosi ibe na mmaruhebo wana wa Komori bamngwandi sori jibu zedu wazahatu banu Mungu nguribo sheleyo kufaka zenjeza na watokana mo wadono tungu na watokana mo wado zamba wao watife baufaka zenjeza asumani na kena moya todono tungu na ulaaniwa haina usiku na tofanye tendo sha ulaaniwa Mwenyezi Mungu yarishishi yeye he hala joka hanza yabozedu wazi joka bulibo wa Komor besha wanroa hahengwa jowe rawua we laani na balazi la laana zitungo warejei haukaro walo wasumani rasirito ya sumani chasonti piari taabi hao shawale shawe hansi bala dezerali shihui nezerali huzihili haukamna afiki boreza hezo he shenge wa Komoringa ritaabi hao rijoka risaide mwana wala rimno hele risaya sumani rimlazamo tiri mno kododo yatito tajiri hahe hensaba mwili ya hatu singari tingojodo zamba ngwaje langa so harma zenyido zinu mungunge shahidi wanadamu ngo shahidu kangari zambao ngari omboze dua
nano wanazi kufundi waheze eri Mwenyezi Mungu sawa tu wazenguo wajikazaze Jibrilu no wajikazaze Msahadamu no wajikazaze Bilali no wagangi wahu warangamizizo wazaza hatu Mwenyezi Mungu sawa tu wazenguo Mwenyezi Mungu sawa paye kiburi shabazi nunkalizi na mnale shetani bazaze bala mazetwani zilanzonda jale za kavumbulwa Msahadamu madisha yewa Bilali wala pia wala chai wagangi timwambia nikamja kamnaamini aba Mwenyezi Mungu watu wazenguo hawala zananzaya ngwati ngokazankalizi shaye honge TikTok yene masusu ne masunu ngwaihongwati ngohangana aribalola ndo ufundi wa utotambara nkudi notsu anduze nguo ulando ulaanifu wakaherwa shaihwa shauwa zazatu wakaidi Msahadamu bahewo wizi wahahe no utumbifu mpaka wahahe no uzuri wa wizi wahahe wesawa parisiwa koya jwamba sumanine kiburi hahe si so jwambe kwela tarifeniyo ejo kariwa na riwe chakwa na uwahi hauke kweli de ya lazimu yamba abge na rizidi zedua na rizikazane zedua baba numrunguri bosheleyo nonda bwa sumani ya tropulwe kiburi ya zondolwe mbuwa Mwenyezi Mungu de ya rengamia dukaya haina mndu mwenza kiburi haina mndu mjusa mbua haina mndu mwone ya wanru ngunde ya amba sana simuhu ala lukhurutum sito jomzondo we mbuwa kuna jusi za nrumbuwa sena basumani ababango toka zankalizi shamgu hozondo wembuwa Mwenyezi Mungu hopwe kiburi Mwenyezi Mungu horejeza maruvu ngojo famlaanifu daweneni mndu ya kwimilia abange yabo unushahidi raka jari utie hosonimo wa komori ukaya watsohanzezi ya kifujari narinje harma sijida shukura narido hale manza tujuru ba Mwenyezi Mungu yejibu wanru shukuria ya jojwa henjeza rimwe samngwama na sumani Mwenyezi Mungu de juihala joka urirenge yaye wanugala mmoye mndu ya kasiba basumana tirohero homsi mlaumu baila sibabu Mungu kaja kahanza sumani ya fosukuula bishwa wenjirijo jibiwa rijo jibwe kaya dui haroha haukaya dui nguri tabisho ashaye silamu yeti silamu abge rijo jibiwa ukarivumwa naye shamngu ambaraha shabala mngwatso kanza mrine kiburi ilande kiburi ya sumaninde ya kapula bwa Komor na nyina rizididu na ralema anzaze juma ne ito juma banga mono ye jawabu yandiso huja ze jawabu zandiso huja asumana rino kiburi asumana puhe kiburi hakazwe kiemba yampasa izaunda Walid ibn al-Mughira zundra asumani sanasimuhu ala al-khurtum narijohum zondo mbuwa ono bahakibu takabari ngone yo wanadamu wa Mwenyezi Mungu nguri dhulumu nguri rohitwa nguri tsimbiyombi bahapula mnankwa juzi ye dunia eriki lukumanano edamu lukumanati nze mwana shewahe ya mtondo entibe zohone saha ya bwa Komori zohone saha ya bwa Komori neni mrujibiwa neza undene mwana wala yeti hindu wala fushujaa wala jitowa fidia mjodo ambo kamduka dotora sirkali sitide ramwambia haukazi la zijiro hao kajajo kakendo msutuni ya tolamba ya hefati habo ya hafa shaka jashindo subirabo ya parisale katilila bala halirima hode hamjuruhi Mwenyezi Mungu akahumpabala ya mjuruhi narishukure Mungu nelefumvu yarirendea aba uandwa hele janvi ngwao sho warudi ngwa wahara balengeri wadungwa bari tojo wabambaza
lejaishi lisalinja uharabalo haukaya mruna kena bunduki hata mruna kena zia sina bunduki hata kana kontrobali basumani hata iyo kena uzia malakul mauti kejazie manola tupweye mbua ya tupweye kiburi rahmatullahi alaihi Mwenyezi Mungu rehemu imana hatu fanu obanu ya lala ba fanya hazi ya kijabari hafanya anenge hajije wakirje jonda zuhamba shakwa jamjije kawla yebwe ho mahakama ende hatorutire wa notsu shutara lo hitauka kajo wa raisi shaham juruhi na tojuruhilwa shode sharia e Qur'ani yamba wal juruha qisas wanure ngaza kiswa heze jaraha shati dokaya ralwa hitwa ya pulo eziungo ya tondolo antibe wate wadhambe wambe na mtsozi habari sarihosa kamtsono kala makriminali yala mamujirimina mru Islamu kweli awala mungunde ya mpua ya jaja husumie le katili ya jiani nkele katili darsi kutuzi ya basumana ungo kazano hazidu laani wa batukufu hazidu laani wa batukufu haukaya jwamba wanaho kamtimuue na mumretira mjije ezilo kafanya zabarindi ya urumando no wa mtondo antibe abge abo hazidu laanifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de amba harume Qur'anu kaya waman yaqtul mu'minan yamru ya to roho yamru mu'mini mutaammidan haubenza mwanasumani hakovenza bari mbabahe hatushewa hatowa roho haubenza fajazauhu jahannama ezilibazahe dumra jahannama kejatosha khalidan fiha wujuwan shidaima kejatosha وغضب الله عليه مغمهلا وتونغو كيجاتوشا ولعنه حملاني كيجاتوشا وأعد له عذابا عظيما هذا له عذاب مكو غمشاوزي سانكسيو hizo mru atotoa roho bure hajotolwe roho nge hatowe ya sumani hakasumana atowa roho zinjino kajatolwe roho kamrasibu akomuri mwadwelewa asumana towazi njibankeje lazima kena mo shanda boyeba yezi shanda bwalo na mvua na kalizi ihato warohonga numru eto waroho totolwero isharia sha Mungu izo mufti nguzijua shahadaza ulele mjuhu wa mufti abgenyi wa Komori na maruhedi ngohi baze duwa zija kabuli zeduwa zijo kabuli ngara shukuri yao wasumani ya topulwe kiburi ya zondolwe mbua wala raraha ila flash ya handani ila message ya handani basumani abungeka mkaidi bakuna ushinda Mwenyezi Mungu mkaidi innahum yakiduna kaida wafanyoze makri za hono kaidi wa hao wa akidu kaida Mwenyezi Mungu bahengo kumjurujwa shindo kaidi Mwenyezi Mungu fa amhi wa akidu kaida famahilil kafirina puze makafiri bomtume amhilhum ruwaida banga manikom na mhula asumana ni kwa mhula wa makara Allah asumani no andwahe ngwatsingo fanyaze makiri we rowa na wakomori itwa wa makara Allah juzimgo afanyaze makreza hahe nondo puwa fanu yendende ya mzondo ya mbua shilele mbesha ya sumani ijo mkini heke wala mwanashe walukumani na fatihu ili vanu ya joka ukana aibu abangu tsojoro hankalizi yazidishe magarde kor yazidishe ze kontrobal hendi hesapulo kiburi abge yabo rika ujozadeni sizinji dabasumani ya pulo kiburi na ujilano tanganila hemna mwana wola haukaya inge hajijewa inge holilwa bala yafanyeshe tendwa abo rijonda zohamba ukaya yakanza tushimfome holwa yonde mana ndogoze kafanyiwa inge habe wa mahakama
wadesidoka wa muue karija jonrezo hamba shawenda wamtemna shamburoni lukumanene ya mtondo entibe batina mahakama abo wazidu laanifu abge abo wanama wa Komor si ujabanu wajibi wao ne kweli rihale manzabazima Mwenyezi Mungu yauno umma wa Kiislamu eni babanu walio ya warejezo harmwe haki rirohe harmwa dhulma Mwenyezi Mungu yasise amano harmo binadamu hunu zenkodo zinunkawo nezemvu ema diktatori wa jonesao Mwenyezi Mungu azitsense mwe yasise amani harmo binadamu baba si wanadamu karijaumbwa jeddo olelo amizinga re bombardewa batina rarenda reulo warebo hazemadini zahatu reulo warebo hazereshesi zahatu bari ngo unamvu Mwenyezi Mungu narisheshe ma dictator Mwenyezi Mungu asise amanu harmo binadamu kamili ini banurli wabake amani na urejeye masiwa yatu kaya yazidishe amani bo Mwenyezi Mungu karijado azema siwa yatu bo Mwenyezi Mungu kaya yarengwa mateka ni fujari ni katili litona mbairumbi ni ya kibinadamu ni ya Kiislamu abungesi uhaliye manzada ima ya Rabbi zejuma baina he jumane lansiri mitira nsuomba duwa baina he hutuba ya handane ya bili ngwari au nisonsi pia nane karila wo jumani siunjia beshwati jinga silabi ngono hauhalema anza duwa sibuzi Mwenyezi Mungu jibi wana dua yewjibano walwe manza abge yabwe Komori ya hatu ngarendore unroshinzi ukabala sumani bahi balaba shatoba kinkalizi shimna mwana ula hajahampwe kiburi hajahamrine kiburi alhamdulillahi rabbil alamin ngojori renda za sabu Mwenyezi Mungu karina jibwe kama na Adamu hafu bawede fisho sharika jibi wabu atompwe kiburi ari sirikari karisera ariye katusheha ariye entushablo aba haizlo kawzelo kazifikiri ye security yahe wabaki obonze wakalla au watresha imzebo ya zondolo embua siburebo wa jinerve hauka kamjio hamduza mufti kwa jaka uzela kwa joko zifikiri fahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawo yejesa kawo jibu zedu zahahe harijibu na tena rijibu ngurijibu ritsinze twama baba ngasina Mungu ramlewa ba Komori ngujori boshelea na nguri bosheleyo na rizidi bensila hatu sheila siyasumani na ambarina lukumana na fatihuna ilhamu no wazingiza wameya wazirali majana maili mratu angamizensi hamajana maili ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu ngari uhwalia wemanza ijuma inu ya baraka no mwezi mtume yazalo alayhi salatu wassalam si hanza mtume na hanza mtume ngari mdungao no hanza mtume ngari mshenkezao ritaweze bid'a ridungezo ya hamba ritawezo ya haraza alayhi salatu wassalam imahabayatu na mtume bo Mwenyezi Mungu ribosheleze mvuza hatu ribosheleze mvuza tosoni mwema katili mafajiri mafujari haina mndu ya washangiria rilaaniye wo bo Mwenyezi Mungu uribosheleye ze haki za hatu abwe abo unusiku wa uzade tizinji ufakazenjeza jena mnarahamba shanga sino sikitifu wa hemwa na hatu ye watu mtowe roho bahi shaho mpwe mbua wampwe mashishio wampwe yewazi wamrezo nonde enge wamremeze bali ya subhanallah badu utita moti hufa bada sumani mnejana wapeu badi lukumanati hindru shanga zijowa hunda insha Allah ta'ala nangwa jofa na irahana owana wala wafonai
dia tsoliwa dene tsoliwa ye patambi tsoliwa ambi mra patanjemali wanjema bwa Komor abge abo ngarizidisha woze shukra ngarizidisha wozade bamngwandi sori jibu na nyina mhalema nza daima na nyina mkemakini bawo mzinga usoti hembebo abalaba kanado helela bahanu alhamdulillah wanambuzi walomijini wabangu ajorrizwa wanenebe ezahe ikanguro hongu jodoro hamizinga na baruti abge yabo insha Allah taala Mwenyezi Mungu yambari mwalemanza bangu jori jibu na inguri jibu Mwenyezi Mungu yambarike na toma bangu jori jibu na inguri jibu tizinji au neema Islamu yalo duniani au no binadamu bango tabi hao ema tajiringo atabishema maskini ema tajiringo atingo jitajirisa we maskini shema maskini wa unensi ya hatu bangi yotabani wito harumwe mihono ya hema fujari ekaba ngabo mrumwema Mwenyezi Mungu rikusudi yeye ekakabati mrumwema na ritubu bwa Komor bayin kamamba hainuke nalla wabanuka karijatubu inu tauba ndeitsa wao na rensi uyi na rensi unafiki na rensi ushetani Mwenyezi Mungu ajarijibu banga ritabi hosonsi pia rowa trene bonze rowa fabarini rowa lumasiwani wasasanyia hefa miimbi ya malfetweri abge yabo karitina mruwa humo mbeito Mwenyezi Mungu karitina mruwa humo mbeito Mwenyezi Mungu hesa pauandu za kiburi pia wanazigangiwa puha za kiburi wanagazigangiwa tula zenguo owizi no ujambazi nezetwabia mfupi ya ziwa kaushia haina mruto heyamba tirendwa jawu silwaze mali titulwa zenguo no wanazigangi rakawa takemamba ukaya la mafundi ramba halati mafundi yala mafundiha yala mafundo shalati mafundi mruye kawone matongu towone makrimineli yala mamujirimina batukufu abandu mrambu wao kala makrimineli aboge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ripene sharisha hao beshwango na majorite eni samsa hadamu ya timiziri ya lingoto jahunu o wazazi watso hindu waja wa munji la zeriali wamninka henda doba ze farmasi za nrabo nobuwa ze magaza za wizi rimwamba anuka la mabwizi mharaya sirajwa nzarimoko weni mhirmri haraya rimparano hamngum haraya mjemhuke uhamngum haraya ngamambo ya la mafundino ya latimafundi ya la mabwizi ya la mapirati ya la makrimineli wala bosi abandu mzirambu wao na mkenyi nawo mje mfenyi nawo mbanyifiwa nyinawo mwende mwanje mroni nyinawo bazila tizisilamu engezila zisilamu wajwa fanyeza kiislamu aboge wanama watukufu rika ubirabanu rihaleye imanza tujuru ejuma wosiku wa kabuli inde kiemba ya honfumo nde juma na hawase ze hajazanyu pia na mziwa mbeleo bamngunguri jibu na tena nguri jibu abge abo insha Allah Ta'ala hizi baraka za he juma leo yinu hizi baraka za hizi ismu za Mwenyezi Mungu zomengo shenda na shenda rizorijua rizorijua ngujori jibu ya rizidishe nangari shukuria ubangu rijibu nanda baba sumani ya totilwa shibayani ne shelembwe shahahi au shelezi za shahahi Mwenyezi Mungu yetopa mndu watu kamwela watu kahumfikiri basumani haja hopa ye kiburi ngolwesha tunori roahitwa ngolwesha tunori tutuza ngolwesha tuna uroneya shanga bosi kujo parisi wa basumani kuna hamba yomema lemna nkuha haho
lemnankuha haho basumani bawo mrwa jahannama ndo makazi yaho wene fami nane ni mru ya hwaria dari subutori zambe haukaka dhulma ngo ifanyo la mono wanazida jaji la mngwa wakaushia shanka alizina no kaidi wa ho wazaze walo wajinga hunu watojoto wa mapesa kwa nahuja hunu hutwe masahiri kwa nahuja hunu hutwe majini maamuro kwa nahuja haukamkomorie kanza tauhidi shaye hanza masahiri ye hanza ujinga ye hanza alwaze malia pula yenza heya tula zenguo yefundide ya utsuwe nguo yefundide ya ulaze mali yefundide ya uzungu wa hulajuna hulambwani yawone mafunde ya kweli wa mdhulumuoni shasira jwanzari moko weni ngamrone yao sindo wenzaze rohombi si wahe tauhidi chaka batsimbatabu karijaja bandritsa hewanru eka emafujari waheya turamilaka timilingwa ngwanji yao shisi wahe tauhidi mzima negumwe shaka batsitabu tumewatoka watwandisa ndwararu enge wadoja wenje zahamba biwamba wenza akili shawu wadungabo malaba wadungabo ndo wadungole batani abugabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narrejezo harmwe haki narrejezo harmwe tauhidi narrejezo harmwe siratum mustaqim narrejezo harmwe sawabu naro leze hajazahatu yarpene sharisha sumana zaline famia hae no wanru mshangiria bangu tozido kriminali ngutozido fajiri ngutozidize laana haukamndo mkaidi kakira shindwa shabala baito kaulazima atawe yarengo wanane fami watawe wambe na mjemndengensi ya hanyubati lemewa shamndo mkaidi ye kalemewa walazila kazinahu msomesa bwa Komor abge yabo insha Allahu Ta'ala hizbaraka zahe juma ya leo unu hizbaraka zaho suku mtukufu nguna aune Komori nguna aune masiwa nguna noko wa Komori yaritowe harma zetabu yarite harma rehma ya insha Allahu Ta'ala Mwenyezi Mungu araunibanga sitabani Mwenyezi Mungu narosheleze haki za hatu Mwenyezi Mungu naripoenesha rishahe maadui Mwenyezi Mungu yariauni haina mndu yanu ni yambi na zimrejei haina mndu yanu ni yashari na shimrejei haina mndu fikiriwe Komorindo mbenue haraka haina mndu fikiriwe Komorimbi haina mndu fikiria ngamize Komori ritense mliye yebo Mwenyezi Mungu Allahumma amina Allahumma amina Allahumma amina haina mndu fikiriwe Komorimbi mone setungu duniani mone sotungu duniani kabla al-akhira ba huri umbujeri yeshi huri umbujeri kewananya huri umbujeri partage shakujeri umbajeri doho lelwa mizinga nozi wane najis bada sumani sihindu bada sumani katili bada sumani na rohombi bada sumani wapeu ibanga bomnenyamape uyatinda sumana azali ne famia hahe todo shago wana todo tondo wana todo violo wana Mwenyezi Mungu joribo shelea haina mrambo amina mngunari nikekabuli haina mruko zero homguna mokowe bazi ndezi haki za tude za siwa mrati tawirali zehuzili rahane nsiya hahe haukasumani uongurengo 34,000 eroina mwezi nowe woti lorali majanama ilopo shoni yabo wetsi hindu izasumana zendawo izahewa na nyuhozi ziriki ili ritimleti zeni haku bawo nusuku wa juma ritoka virarito wesuna ombedu wabazima Mwenyezi Mungu ajarinike afya hunduniani yarinike amani horendao akhira sise twama yatu ndi horendao yedunia inu ya mafiti Mwenyezi Mungu nariruzuke za halali yaripene shari za haramu yariritewe harumwetwa yaritowe harumwa maasi rikemara Mwenyezi Mungu insha Allahu Ta'ala Mwenyezi Mungu arifishe maislamu yari nyongo harumwe siratum mustaqim Mwenyezi Mungu aritukuze duniani yajari tukuze akhira
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك وخذ أخذ عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Garjowonana ejumwe jawotena hezedua bakarna uransu wambazedua Mwenyezi Mungu tsoi handisone sasumani udhalilifu wahe no utsihindu hahe no upeu wahe no umesha wahe kana uparo tubu haukeza ezajiri zinzi tongeza kana utubu cha Mwenyezi Mungu narokowe yokowe owadunga banu Mwenyezi Mungu arihifadhi sharisha hao. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نمبيت وقت مهما نينز فميز هانيو إن شاء الله تعالى. قرجوه ننتينا هرم درس زاسايا إن شاء الله.